Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mulia ke Gurelun dan salam merdeka limang bawate ke Bandung bangsa Aceh. Hana tua sit salam yang paling lung banggakan, paling lung muliakan kepada alim ulama Ban Sigom Aceh dan kepada rakyat Aceh, khususnya di Aceh. Ken yang di dua Aceh, yang di Kanada di lagi Abu Si Urang Gasin, Musliadi alias Abu Si Urang Gasin di Kanada yang yang pembetui Husaini Hasan pengkhianat. Abu laenyo hana perle ada kui kombatanggam berkata pu lekah Abu Si. Urang yang pembetui habakah urang tenak ulamanya, urang pembetui urang tenak ulama, nyan kenyan urang dajjal kaplan. Yang bodoh yang kekah Abu Si Urang Gasin. Yang naraya su di Kanada. Mepep naik Kanada. Menyo behe kawa Aceh. Kapegah Abu Laed pegah Husaini Hasan pengkhianat almarhum Wali Hasan ditirau. Kaputro Salim Lon bak Husaini Hasan. Na pasukan Husaini Hasan ino di Aceh. Kasampaikan Salim Lon kayujak bak Abu Laed. Sang kira kurang tenang. Bek bodoh teriak bodoh, bek PKI teriak PKI awakah hinan, lami PKI yang awakah yang na di luar Aceh hinan. Kapagah hendak bangsa ini lami PKI, lami Jawa, lami NKRI, keluarga kah, kukah ini lami NKRI si. Bandung pakai KTP Indonesia, NKRI si, ini udip di Aceh Bandung. Pegah hadro perjuangan, pajang ke perjuangan kah? Pegah setet ikut arahan Husaini Hasan, pegah. Kapegah lon pegah, nyon lumbalah long video kah Abu Si. Kapegah Abu Laed pegah, Husaini Hasan pengkhianat. Jak kena luar negara, kena tenak bangsa ro, na suaka politik bacuka. Mbong ro ina luar negara, jika ina luar negara tambong ro. Kena Aceh tahu. Urang yang putoi habakahnya Abu Si. Urang laknatullah mendumian. Pegah perjuangan je hinai Kanada ina. Kiban kalau ke alamat reang kana alamat pak cik pasukan bede kana. Pak bede. Kam tonton ka gat raya su hinai luar negara na. Abu Laed dak raya su ino di Aceh. Dak ku klik ino di Aceh. Kan lagi awak kah klik di luar negara de nyang pu betul yang kah yang ana Abu Si. Urang tema tapu betul. Yang kafe. Urang yang betul. Urang hina ulama, urang caci ulama, yang ke pengikut Dajjal lagi kah Abu Si Urang Gasin. Yang na di Kanada, yang kah pengikut Dajjal, lami Yahudi, lami kafe, lami Dajjal yang kekah Abu Si Urang Gasin yang na di Kanada, yang raya su di Kanada pep naik Kanada lebih kam tuntun ka. Wo Aceh, hai kawo pep inan bet dekat hat mena inan. Ubehe roi naik Kanada. Munyo di luar Aceh ba Bandung behe. Lung putrang sigatu. Kaputro Salim Lung bak Husaini Hasan. Husaini Hasan, Abu Laed pegah pengkhianat. Abu Laed ke Husaini Hasan, junjungan kah Abu Si Urang Gasin, Husaini Hasan adalah pengkhianat almarhum Wali Hasan ditirau. Napala menyona pala kah ka menghadap keno Husaini Hasan di menghadap keno. Mampu kah hebat tak Abu Laed laki menghadap Husaini Hasan? Ma Husaini Hasan pun kah hebat tak ji? Inai luar negara nan. Menang sikah pun kah hebat tak ke gegap Dajjal mengkah Dajjal orang ni. Jadi jangan maling teriak maling, jangan Dajjal teriak Dajjal, jangan PKI teriak PKI, jangan lami teriak lami, jangan cuak teriak cuak. Jangan pengkhianat teriak pengkhianat. Jak luar negara dengan suaka politik jak kena bangsa dro ni. Pegah saya merdeka ini luar negara Bandung behe. Anak mayak behe si. Ino di Aceh.
Ci pegah. Wo waceh nyona behe nyona ikreh. Bek ong liwan angro na. Nyona pegah ku timbak mano ku gidang medeh ku tepuk keno, ku culik gedeh, ku juk pasukan. Jak mita bulaut. Ka 7 tahun ka juk pasukan ana 4 lom. Ku ka pegah ka busi. Sebetulnya dia bulaut hai ku tanggapi video kah ya. Karena kah di Kanada. Urayan laki alamat. Kalau tujuh alamat. Hanatro. Kah pegah yujak pasukan. Hanatro pasukan kah? Jadi menyopungo, baik pungo draw naik Kanada, kapungo kah kaku. Khusus di yang ikut bela Abu Sik karena Abu Sik hina ulama Bandung dihina lagi Bandung ditenang lagi. Nyan ke orang-orang yang lah lami PKI yang na di luar nangrau. 3 trik long peterang. Husaini Hasan pengkhianat almarhum Wali Hasan Ditero. Pu kayu ikut bangsa Aceh